Hey guys, good morning everyone. Ah, Tini 31st January. Kita buang tangi tunggu sini. Cikun sa bayro mulai batai kang na bagai. Tini kisah market roh na bagai. Ko parane market to. Gendor na chonong nang phone tap tangi tunggu. Ko tangi tung tabok. Ko mulai bar jong mang. Nor nugui mang na iko make mulai bubar bari tunggu tabok. Batai tunggu choko ke. Iko omong hangke muilok. Sini muilok ta, mungkin muilok car. Oke. Aku hanya di kamulai biar aku nggak facung rata borok ojani mane modu talong rata borok ojani kumne beti celang ini oke ani mom sorry hana mo bagai cikun jangan kita kerang ke and this is my cauliflower mo ang bisa mengaspas ni pa itu mani ika cauliflower oke orang nadi yo mo cauliflower mang bari aku cikun ko kamu cabbage betul cabbage ini kayak cikun kayak kota mulai kaget tunggu ini kunung mah nang batai cikun ke ini norok kena emang kena oji piar pakai pungu nih orang kan pungu piar tong berang itu boy ngeta boy ko ang tiko bawa kaki luang kan di situ ta iko nadi asungka ane tem kaki tungku moro aron baro tarung anak ini kiske falaina sing to fala men bunjak terus iko mau ani yang no parani lajagi dong lagi oke tini vlog asung sinai kalau video no pati turun itu nih pasak di video no sosok hangge like share subscribe kayaknya tapok di asung no hambai